Uyabona kuyena namhlanje indaba ayidingi uJudge Judy. Sonke sizama impilo. Hello, sanibonani Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalwela lwezibhekane zona esihambela lekude phezulu. Do join. Story time. Uma ungibona okokuqala sesabangane mina nawe sesowuchomi bheka. Vele usubscribe uzongazi ngendlela. Uma unendaba ofisa ukusibhalela usixoxele yona ungangivoice note ku 071 941 9417, ungangi-DM ku Facebook, ungangi-DM ku TikTok, ungangi-DM on Instagram. While you're still DMing me, make sure that you follow me. Ngeke ibe interrupted. Life Graduate iyangibhalela iyakhala ithi Malwandle ngephimbo lwakho. Ngicela ungitholele usizo. I desperately need help ngoba ngiyabona ukuthi kuyonakala bengithi ngiyalungisa but instead of ukuthi kulunge konakala further. Ubhuti uyangibhalela uthi useMpumalanga ngokuhlala uthi ucela ngimfihla ngavezi nangonwele. The reason ethengi yisho indawo yokuhlala ingoba wenzela ukuthi in case kunoseduze kwala ahlala ngakhona ongakwazi ukumsiza ongavela ku comment section. So make sure that you do comment if you know somebody that can actually help, because really ubhuti udinga usizo. Uthi ubhuti mayisiqala isitori sakhe Malwandle uthi Malwandle mina ngumuntu oherezayo, angihlali phansi, angilali, imali ngifuna left right and center, ngifuna ngazo zonke indlela, ngiloko ngesingisi abakubiza nge-independent contractor. Abangasazi ke kahle isingisi, uma uyi-independent contractor you could be in any field specializing in anything. You could be an IT specialist, you could be an electrician, you could be a carpenter specializing mhlawumbe yabona nje, you could be doing anything. Kodwa okubalekile ngabantu abama-independent contractors ukuthi umsebenzi wabo omningi bajwayele ukuthola lapha kumasipala wethu, ukhulumeni wethu, ama-tenders, ama-contracts from different organizations, kanjalo. So uthi nami ke Malwandle njengomuntu ngiyahereza, ngiphiwe uNkulunkulu, ngiyakwazi ukusebenzisa izandla zami, nginaso lesi siphiwo. So bekuye kwenzeke ukuthi from time to time kumasipala wangakithi nakhona lapha ko-Labour bengike ngithola amanqushana from laba abafowethu laba bathola amathenda amakhulu. Yabona laba bathola amathenda amakhulu ama-million. Kuye kwenzeke kube khona imisebenzi emincane abathi mase bethole bona amathenda amakhulu, imisebenzi emincane bayiphushele on these small contractors, okusho ukuthi ngesingisi benza lento ekuthiwa uku-subcontractor. Wena uthole ithenda enkulu yama-millions, mhlambe for example uthole ithenda yokwakha umgwaqo, kodwa in the process yokwakha umgwaqo mhlambe uzo-subcontractor mhlambe umuntu ozodiga ama-trenches, mhlambe uzo-subcontract umuntu ozofaka amapayipi, yabo into kanjalo. Ngizama nje ukubeka esithombeni ukuthi in case kukuthi awukho clued up ukuthi ngikhuluma ngani ungasali. Okay, so uthi ubhuti ke ngibeke nokuthi ngitholeke nami ngisubcontract-ke lapha nalapha, kodwa kube yinto engatheni. Ngibone Malwandle ngihale futhi ngibe nesifiso, ngibe nempokophelo ukuthi ngelinye ilanga ngifuna ukuba kule level yalaba abathola amathenda amakhulu, ngingagcini nje ngisubcontractor, nami ngithole amathenda wemali yangempela. Uthi without a waste of time Malwandle, uyazi ukuthi impilo injani, nami ngiyazama, ngiyabhatanisa, ngavele ngagxuma ngahlala. Uthi Malwandle ngicela ningangijaji nama-life graduate but ngithathe izithwalo sezi over 5. Uthi Malwandle ngicela ungangijaji futhi ungangibuza ukuthi why bengiloke ngiphokophela ukuthatha lezi zithwalo. Ngase ngiyambuza ngathi awuna 5 wonke wezithwalo. Uthi yebo. Ngani? Ngoba bengiloke nginethemba lokuthi ngelinye ilanga sikhona esizogcina sisebenzile. Little did I know ukuthi kwadlozi lami alisifuni isithwalo. Mangabe kushiwo later on uthi nje kwenzeka ngelinye ilanga, ngazi noma wangena kwi-live ka TikTok yange ngathizeni uthi avele yamhlolela right on the spot, yamtshela ukuthi wena you are wasting your time ngalezi zinto ohamba uzixosha all over la uzixosha khona, ngoba wena umntwana wenhlanhla, wazalwa umbethe, unenhlanhla yakho, ithongo lakho elikubekele yona, njengoba la kupha iskill sokwazi ukuzisebenza, uzisebenzele wena ngezandla zakho. It's because liyazi ukuthi ngelinye ilanga liyokubeka kuphila impilo. Wena ke waqina waphapha, wena waphuma ungena ezinyangeni ulandana nezithwalo.
kodwa-ke akukho late usengasizakala. Uthi Malwandle, unfortunately loya muntu loya ngazingenela nje ku-live kanti ngingena ngamadatha ashodayo, ngangena nje ngibhorekile kanti uzongibhulela lo baba angikhulumele into ekhona ngempela. Wavele wanyamalala kwaphela kanjalo, yaphela idatha yami. Ngavele ngagcina ngingasakhumbuli, the way I was so confused because lo baba wayekhuluma iqiniso. I could not even remember ukuthi kwakuwubaba ubani loya. Nami ingqondo yami yavele yadungeka kakhulu futhi ngavele ngaconfuse kakhulu kanti vele ngisesimweni lesi engibhekene naso. Ngimbuze-ke ngithi bhuti, awusinabela usixoxele kabanzi ngoba sifuna ukwazi sama-life graduate ukuthi wathatha ziphi izithwalo, kwakumele sisebenze kanjani, yini eyenzeka or yini eyenza ubone ukuthi azisebenzi izithwalo ngale ndlela ebekufanele ngabe zisebenze ngayo. Uthi Malwandle, don't worry, ngizokubalisela ukuze uhambe uyobalisela ama-life graduate ukuze bangangeni enkingeni efana neyami ngoba njengamanje nginjenje kumuncuka yonke into, angina-girlfriend, umsebenzi ungiphelela, ngisathola ukusa-contractor, imali manginayo ephaketheni yanyamalala, ngiqale phansi ngayoqashwa kanti yimi ebengiqasha abantu. Uthe sokuqala Malwandle, isithwalo engasithatha ngizibhale phansi ngazilista ngoba ngendlela ama-voice note abemade ngayo, I had to make sure ukuthi I don't skip not even one. Uthe sokuqala Malwandle, isithwalo engasithatha besibizwa ngento ekuthiwa isikhwama semali. Uyasibona-ke lesi Malwandle sibizwa ngesikhwama semali, besihamba nezingcabo ezithile. Ngokusho kwabo lesi sikhwama semali ngabuya naso vele into eyisikhwama enyangeni. Yangitshela inyanga after ukuthi engicabile wenza yonke into angenza yona, wangitshela ukuthi le mali le after 7 days izosebenza ngokuthi ngiyothi mangabe ngiqeda, ngoba uthi kunama rituals ebekufanele ahlala wenze njalo ebusuku makushona ilanga, wenza lawo ma rituals for 7 days and then inyanga yayimthembisa ukuthi after 7 days uma bayovula lesi sikhwama la esifihle khona la esimbele khona, I'm not sure kodwa la ayikwayelayela ukuthi asibeke khona elayelwe inyanga, wayezofica kunemali okusho ukuthi imali yayizozingenela, right? Uthi sithwalo number 1 leso asithatha. Uthi hayi Malwandle, waphela u7 days ngiwenzile ama-rituals, ngicabile ngibovu tebhu izingcabo, nginaso lesi sikhwama la endlini, ngiyayenza into eshoyo, ngiyakhuluma okukhulunywayo, ngiyakhwifa, ngiyathini, ngiyavuka ngekhathi ekuthiwa ngivuke ngaso. Waphela u7 days ngayobheka after 7 days dololo imali. Uthi hayi Malwandle, ngalinda ngacabanga ukuthi mhlambe angenzanga kahle, ngamfonela u-Uncle Nyanga ukuthi Uncle Nyanga ayisebenzi lento yakho. Yathi inyanga iyasebenza into yami, wena phinda uqale phansi wenzisise. Uthi hey Malwandle, ngenza ngaze ngageza izandla. Uthi ngancama. Kodwa-ke ngaleso sikhathi ngisithathile leso sigubhunyana-ke ngangikwazi ukuthola amangqushana lapha subcontractor wakusengconywana, ngangisaqhukuluza kusasebenzeka. Uthi hayi yaphela inyanga yokuqala, yaphela esibili, yaphela esithathu, ngabona ukuthi hayi ayikho lento yalesi sikhwama semali ekuthiwa ngisinikezwe, into engekhoyo nje. Uthi isikhwama leso ngagcina ngisilahla ngoba ngibona ukuthi hayi kudlaliwe ngami. Uthi Malwandle, ngahlala ngabuka ngathi hayi angiphinde ngiyozama kwenye indawo, ngililahlile ithemba. Uthi yonke lento yenzeka ngonyaka owodwa. Uthi ngahamba. Uthi-ke okulandelayo Malwandle, njengoba ngitshela ukuthi ngowaseMpumalanga ngashushuluza yimi lwashwi, ngibheke kweSakini eNatali phakathi gulukudu eThekwini. Uthi Malwandle, lapho eNatali ngafike ngathola-ke le nyanga edumile-ke eyanginikeza isigubhu. Uthi le nyanga le yathi isigubhu lesi wangicaba naye, wenza izinto zakhona, wenza wangitshela, wangilayela, imnikeza imilayelo yakhona, ngizokwenza kanje, ngenze kanje. Ngathi mase ngenzile-ke wathi-ke ngabuza ukuthi imali izongena kanjani. Wathi nje wena into ebalekile ukuthi lesi sigubhu sami sinamafutha special, hlangene namafutha athile ey'nyamazane ney'lwane ezithile nezinto ezizidonsela yona imali. So wena okwakho nje ukuthi wenze lento engikutshele yona, into ozokwenzeka ukuthi uzokhula ngokomsebenzi. Kusho ukuthi njengoba uloku subcontract unikwa amangqushana emisebenzi emincane, kuzohamba kuhambe ugcine uthola imisebenzi emikhulu, uzobona nje umsebenzi wakho uzokhula, uzothuthuka, uzoba right. Uthi ngenza Malwandle, themba lilahlwa, impilo umzamo. Uthi ngenza hayi dololo.
uthi Malwandle ngikutshelile yini ukuthi lesi sigubhu semali kwathiwa sihamba nespoki kodwa ispoki sami angeke mina ngisibone, ispoki sami sizofika ngephupho emva kwesikhathi esithile sengiqalile ukwenza lezi zinto ekuthiwa ngizenzela ama-rituals ekuthiwa ngiwagcine, mese sifika ispoki sami ngephupho sizobe sesiyakhuluma nami singibuza ukuthi ngifuna ini, ngifuna kwenzekeni and ngifuna ukukhula kanjani. Uthi Malwandle angifuni ukungakhuluma iqiniso kuwena, safika ispoki mhlambe after 7-10 days ngiqalile ukwenza ama-rituals ngibuyile enyangeni, akuphelanga ngisho amaviki amabili safika ispoki. Uthi safika ispoki Malwandle sakhuluma nami uthi ngilele ngisephushweni, sifika ngephupho ispoki, uthi ngilele safika Malwandle ispoki sakhuluma nami sangibuza ukuthi wenzani, singasiphendula, ufuna umnotho onjani, ufuna ukukhula kanjani empilweni. Uthi ngasho ngathi hayi ngifuna nje amathenda amakhulu eze kumina, ngifuna ukuthuthuka nami empilweni, ngikhule ngibe right, ngifane nabafowethu laba abanginikeza imisebenzi amangqoshana la abancane ama-subcontract. Uthi Malwandle sahamba-ke isikhathi ngilindela ama-results, sifikile ispoki, yaphela inyanga yokuqala, yaphela eyesibili, yaphela esithathu, ngabona ukuthi ayikho lento phela kho spoki la esenza umsebenzi wenzeke. Ngayifonela inyanga, uthi futhi kuloku ngabhriva ngabuya ngeza lapho kwesakini eNatal, ngazoyitshela ngathi lalela lesi spoki sakho sifikile, sangibuza ngabala ngasho into engiyidingayo, kodwa dololo kwenziwa njani kuma kunje? Uthatha inyanga kusho ukuthi awenzanga kahle, phindele emuva wena, phindele ekhaya. Uthi the funny thing is ukuthi le nyanga yaseNatal engeza kuyona ngiyasola engazi ukuthi yantshontsha inhlanhla yami, angazi kanjani, I can't prove it, kodwa le nyanga ikhona into eyangiphambanisela somehow, ngoba emveni kokuba ngize kuyona ayithuthukanga kanje inyanga. Lento engangiyifuna yenzeke kumina yenzeke enyangeni. Ngikhuluma nje le nyanga mhlawumbe iney'moto ezi-over 10 ngikhuluma nawe. Asikho-ke lapho, sisasezithwaleni lezi ezithatha obhuti ukuthi zithini, zihamba kanjani, zenzani, kumele zenzeni, yini ezingayenzi. Uthi esesithathu Malwandle, uthi esesithathu Malwandle isithwalo engasilanda, ngasilanda phansi ejozini eMbambanani la ekuthiwa khona iy'hlahla ziyalingana. Uthi ngangena galakanqa ejozini, imilo yangithi ngifuna umcebo, ngiyastrugglisha Malwandle le subcontract work iza once in a while, akuyona into ehlezi ikhona, and ngezinye izinyanga uyalamba, ngiyabona ukuthi if ngingazami ngitabalase ngenze something kusho ukuthi mina ngohlele ngilambile. Uthi ngifike kulo mama Malwandle, mangifika kulo mama wasejozini, lo mama wanginikeza ibhodlelanyana nje elingaka, leli bhodlela liyakhulunyiswa, leli bhodlela liyaphephethwa, ungenza zonke izinto ezenziwayo nakhona, ngafike ngashaya khona izakhona izingcabo, ngenza wakhona ama-rituals, ngenza ngaqeda ngabuya. Uma ngibuya-ke khona lapha eMbambanani-ke uthi hayi akuzange kwenzeke lutho, zaphela izinyanga ngihlele ekhaya Malwandle, ngibhuqabhuqwa indlala, ngijika no-round, ngiyabafonela abafowethu la abajwayele ukungisubcontractisa, wonke umuntu uyakhala uthi hayi ku-dry mfethu, uma ngabe seku-right sizokubiza amakupopa nje, sizokubiza Khululeka, ukhona kwi-database kumasipala, ukhona kwi-database kabani. Hey, uthi kwakuningi, kodwa ngayibona indlala ingibhuqabhuqa, ngiyabona manje sengingena nakuma-savings-ke, uyabona leyo kugcina oyibekele ukuthi in case of rainy days, uthi ngoba nje ngumuntu onjalo vele, uthi hayi ngabona ukuthi ngiyabhuqabhuqa ama-savings, ngiyawaqeda. Uthi ngahlala Malwandle ngacabanga, uthi manje Malwandle seku-26, sengikhuluma ngeka-2026-ke manje, lo nyaka nje obuqala, ngiyabona manje ukuthi abantu uDisemba abantu bayagroova kumnandi, badla imali left right and center, abantu bafaka izingane esikoleni, and I'm a breadwinner ekhaya. Babheke mina, ngisho izingane zodadewethu zibheke mina la. I'm a breadwinner ekhaya, ingane fanele zingene esikoleni ngoJanuary, anginawo ngisho utwa, ngitibile ngalama savings-ke manje okugcina ngci. Uthi ngabuka, wathi ake ngizame okugcina mhlawumbe ikhona into ezokwenzeka. Uthi Malwandle at this point sengiyamaketha-ke manje, angisamakethela ukuthi ngifuna ukusubcontractor, sengi-applyela umsebenzi nje vele ukuthi ngiqashwe-ke nami ngiphume kubeni umqashi, ngoba nake ngazi ukuthi kuyangichitha, kuyangiphalaza okokuqala okokugcina. So-ke manje angivele ngimakethe ukuthi kube khona ongiqashayo, uthi hayi nangempela ngazama, ngatabalasa, ngaqasheka la engiqasheka khona, ngaqhokuluza ngokuqasheka, kodwa ngangagive up. Uthi esokugcina ngci Malwandle 2026-ke manje ngisithathe 2026. Uthi ngasithatha before lesi sika 2026 uthi wathatha ese-contract, uthi wathatha ese-contract, and uthi lesi se-contract
Hey guys, uthi lesi se-contract Malwandle naso sinama-rituals wakhona. Uthi owokuqala ngafike lapha ngafike ngasho ukuthi ngifuna umnotho, ngumuntu ozisebenzayo, ngifuna amathenda, ngifuna inkampani irejistile, i-right vele, sengiya-subcontractor, ngikhona nakuma-database akamasipala, kodwa nje akuhambi kahle. Kwathiwa okay, ufuna kusho ukuthi la ekhaya-ke sithwalisa ngey'thwalo ze-contract, i-contract yala ekhaya uyazikhethela ukuthi ufuna i-contract seminyaka emingaki, and kuloyo mnyaka loyo ibalile, khululeka uzophila buthebelele nje. I-soft life izobe ibuzwa kuwena ngeke uphinde uhlupheke. Uthi ngavuma uthi kwathiwa ufuna se-contract eminyaka emingaki, uthi ngakhetha nje esika 15 years. Uthi lalela-ke Malwandle ngikuchazele ukuthi lo 15 years uthola kanjani. Uthi number 1 ngafike ngachaza lapho ukuthi sengeke ngaya somewhere ngangasizakala. So nje i-process yakhona yangiqalisa ekuqaleni ekutheni ke manje ngoba sengibuya kwezinye izindawo sefanele baqale bangigeza, ukuthi baqale bangigeza, ngagezwa ngemithi yakhona engathi wahlala khona ke lapho for insukwanyana. Uthi ngageza ngemithi yakhona ngiphalaza ngenza ini ngigquma ngithini ngagezwa kuthemba kuqeda ke kuphela u7 days lo ogquma ngafakwa izingcabo. Uthi izingcabo zakhona kuyizigqobhe yazezingcabo ezingaka ezazigcatshwa bese kushawa i-cross yomuthi lo ofakwayo, kufakwa i-cross kwakuthiwa umuntu wenhlanhla udonsa imali ntontontoni. Uthi ekugcineni-ke eyokugcina engayenza sengizobuya ngize ekhaya. Uthi esokugcina nje ukuthi bangisika somewhere angazi kephi esandleni kanjani. Uthi bamsika bathatha a particular scoop. Bathatha a particular scoop, lesi scoop sinemithi emixiwe yaxova yahlanganiswa angayazi ukuthi kwakuyimithi exovwe nani. Uthi wasikwa kwathiwa akacontsisele acontsisele igazi lakhe laphakathi esigubhini. Leli gazi lakhe la mixwa nale mithi kwahlanganiswa. Kwase kuyashithiwa kakhulumeke asho ukuthi ufunani. Uthi hey Malwandle ngakhuluma ngasho ukuthi ngifuna ukuthi ngiyazisebenza, excuse me, ngiya-subcontractor, ngikhathele uku-subcontractor, nami ngifuna amathenda eze kumina, ngifuna ukuthuthuka empilweni, kodwa-ke lo mnotho wami amandla amalingana no-15 years, ngoba kusho ukuthi lo mali ayikhokha i-equivalent to 15 years, washo ukuthi ucela 15 years. Uthi hayi ngawucela u-15 years Malwandle esigubhini leso esinegazi lami phakathi. Uthi Malwandle ngabuya ekhaya nginethemba lokuthi hayi-ke this time ngiyapopa noma kanjani kuzokwenzeka lokho engikufisayo. Uthi hayi Malwandle mangibuya-ke as usually kubuya nezinye izinto-ke kufanele ubuye uzogeza ngazo, uzothini, uqhuqhume ngazo, ukhwife, uthini, uvuke ngezikhathi ezithile, wenza izinto ezithile ozilayeliwe ukuthi uzenze. Uthi ngabuya Malwandle ngenza dololo umnotho. Uthi Malwandle uphakathi manje u-2026 and ngiyabona ukuthi lento manje ayisadli nje ekutheni manje mina angisizakali, idla mina uqobo. Uthi number 1 Malwandle angina girlfriend. Mangingatshela ukuthi kwenzakalani kwi-girlfriend yami nayo angazi, mhlampe beyibona ukuthi angiyinakile ngafokhasa kakhulu kulezi zinto zokuthwala nani angazi, kodwa nje kuvele yaphela nje. Uthi okwesibili Malwandle kwamsebenzi lo esengiwutholile engincenga ngawo kulo 2026 nawo uyacikizisa, ngike ngaxoshwa kabili kathathu. Uthi okwesithathu Malwandle angiphuzi ngibuya ngokulala. Uthi Malwandle okwesi4 okunzima kunawo wonke is that imali vanishes like nobody's business. Uthi Malwandle ngikhipha u2000 rand ngufake ephaketheni. Uthi Malwandle ngigcina nginyomule u100 kuloyo mali, angazi noma ngisuke ngiyiphuzile noma ngisuke ngiphanise ngayo, kodwa nje uthi uma ngike ngaphuza nje black A1 mina ngibhuquza phansi kube ngazi ukuthi ngiphuze ama-Russian bear awu15 nama-Savannah ayi24. Uthi nje ngivele ngibhuquze ngingaboni lutho, ngakusasa ekuseni makusa money is gone. Uthi sengiyabona ukuthi hayi futhi sona lesi se-contract isona esiwesi, ngoba kusho ukuthi sidla kumina manje, sidla mina straight egazini ephaketheni, inhlanhla yami, everything, because kwasemsebenzini uma ngikhuluma nawe njengamanje Malwandle ngimisiwe emsebenzini, sesingiphelelise ngomsebenzi kwasona. Uthi Malwandle ngikutshelile yini ukuthi akugcini lapho, amaphupho engiwaphuphayo Malwandle ayasabisa. Uthi Malwandle ngivele ngiphuphe nje isithunzi somuntu ofuna ukungijuqa ngombeso ngigwaza ngiqede ephushweni. Uthi mangingaphuphanga ngelinye ilanga umama omnyama, umama ogqoke izingubo ezimnyama angigwaze ngife ngivuke ngijuluke ngimanzi te. Uma ngingaphuphanga ngidutshulwa mina self, ngiphupha ngirescueisha intombazane edutshuliweyo, ngiyayiqokula le ntombazane kunyamfuka igazi liyanuka nokunuka leli gazi. Uthi hey
okugcina-ke nje kuwes kunesithunzi esiqale ngephupho. Lesi sithunzi bekungazuthi nje isithunzi somuntu ongilandelayo njalo wherever I go kunalesi sithunzi esiseduze kwami. Siyasabeka lesi sithunzi, siqale siyiphupho kodwa manje asiselona iphupho nje kuphela. Sengiyasibona nasemini noma ngihamba, and ngiyayibona lento le ukuthi ngilethela amabhadi Malwandle. Malwandle ngisize. Ngicela uyixoxe indaba yami, ungagcini ngiyixoxa, ngifuna usizo, desperate, I'm in desperate need. If there is someone ongakwazi ukungisiza, oyinyanga, osebenza ngomuthi, osebenza ngamanzi, noma ngabe othandazayo, ngisenkingeni, angisakwazi ukuphila Malwandle. Uthi amabhlukwe ayehla, ngizace ngiyanuka phu. Ungangibona bowungakomparisha isithombe sami sika 2024 nesika 2026, kungazi ukuthi abantu ababili abahlukene, sengingathi ngumuncu nje kwamina. Ngiyabona futhi ukuthi isithwalo esibe worse kunazo zonke yilesi se-contract, ngoba uyasibona ke leso sona, hayi yiso sivele sangishayela uvala nje, ngoba nje hayi kubi. Uthi Malwandle, hey, impilo yami ayisekho mnandi neze. Uthi-ke uke wathola iy'nhlola, ngazi ukuthi iy'nhlolo uzithole kephi. Uthi kukhona omunye umuntu okwamhlolela-ke futhi, uthi akubona okokuqala, apart from lo wayangena ku-TikTok, ukhona omunye umuntu angazi wamthola kanjani, owavele nje naye wathi esathi uyamfonela, esathi ufuna ukwenza i-appointment yokuza kuyena, wavele wamusho nje, wamtshela iy'ndaba zakhe. Wathi wena nje udlale ngemali, wadlala ngesikhathi, wadlala ngethalente, wadlala ngaleli thushana elincane olinalo. Ithongo lakho alifuni yonke lento oyenzayo, wena unenhlanhla yakho yokudalwa, wazalwa umbethe. Ithongo lakho liyazi ukuthi likubekeleni njengoba likuphe lesi skill onaso, njengoba uloku manje uthola lama-subcontract jobs, liyazi ukuthi belizokusa kephi, budinga nje i-patience. Uthi lowo baba lowo wayenikwa inamba yakhe, angazi ukuthi ubani, usho ukuthi wayecela usizo nakhona. Wathi esathi uyamfonela nje, esamcela ukuthi ufuna ukwenza i-appointment, uthi lowo baba wavele wamtshela zonke le ndaba zakhe zokuhamba ephuma engena ney'thwalo, wavele wavala ifoni. Manje uthi akasazi noma mhlampe usenze wrong kakhulu in such a way ukuthi kwabantu abahlolayo sebeyamnyanya kwasabona, or abamnyanyi but bayamsaba ngoba usehamba nemimoya eminingi, selanda izinto eziningi ezi-wrong. Uyabona nje kuningi kuhlangahlangene, kodwa guys, i-life graduate yethu la ixakekile, idinga usizo. Aniveze izinyanga zangakini nabathandazi bangakini enibaziyo ukuthi bayashubisa, nisinikeze izinamba, nisitshele ukuthi batholakala kanjani. Angaze ngikhalele umuntu wesilisa kanje. Uthe nje Malwandle, I'm a life graduate myself, I've been watching your story times. Ngithe nje mangabe ngilalela ama-story times wakho nama-advice wakho, ubakhuza abantu ngayo yonke lento. Nkosi yami, lo mama lo sisi lo ungikhuza kulento esengibuya kuyona, esengithe shiqe phakathi, angisazi ukuthi ngiphume kanjani. Ngicela usizo. Ngikwethembile sisi ukuthi mhlambe ukhona umuntu ongathi uma usiposta lesi story abe khona ongavela athi mina hayi ngingakusiza. Uthi-ke manje okusekuwese ukuthi akasenatwa. Nkosi yami, umsebenzi lo mncane bekade seqashiwe naye kuwona awusekho, umphelele kahle nje, uxakekile, akasenamali, udinga nje ukulapheka, kodwa uyathembisa ukuthi mzukwane izinto zakhe zakhanya kwalunga. Loyo muntu uyomkhokhela back every cent. Angisenawo amaningi, ngiwudlulisile umlayezo. Ngicela nivele mawukuthi khona inyanga ebuka le podcast, ebuka le story time, ngicela ivele. Nkosi yami, haya abantu abafuniselayo, ziningi lezi zinto lo muntu asendlule kuzona. Usedinga usizo la ngempela, umuntu owaziyo nje ukuthi umashaya bhuqe uzoyishaya aphume nayo lento ngapha wayo. Asithembe ukuthi khona ozovela. Ngimthembisile. From me to you, with mega love, let me love you and leave you for now. Bye.